So, lockdown the bread butter, bread jam, sandwiches kind al chuje. I will mo apne ya jam tu nahi kar recipe dikhawo bread la. Itu dikha piche apne an hoda bread khawale mon jao. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Suraj Malik. Hope kurase apne an sob bhala se koi na. To I will aji mohan banao bread la yini get recipe. Itu apne dikha piche apne an la bread khala wo ido sob change ho jawa ji bra. I will shuru karumo. तो ये बनाने सबसे पहला मान लो pork ये मान नाइफ जीता लेना है नहीं बाबा में नहीं करूँगा Finally chop karo. Ye daliwo. Ye man daliwo aro. Chop garlic. Chop ginger. Chop coriander. Aro man ye daliwo. Duita green chili. Aro man ye daliwo salt. Black pepper. Daliwo oyster sauce. 1 tablespoon. Vinegar 1 teaspoon. ये अपने oyster sauce ना लगे जो बोले soy sauce वाली 1 tablespoon डालो करो ये तो के मां भाव मिक्स करो हाथ में भाव मिक्स करो ये महान ला अजय ला मिक्सचर रेडी है आई भी दिया महान ब्रेड के रेडी करो आई भी महान ब्रेड लो ब्रेड के महान एक टाइम ब्रेड के नियम दूसरा स्लाइस करो मान बोल एक तालोगो आरो इधे अंडा एक ता बांगना डालिबो ये भावा मिक्स करोगो इसे ब्रेड के लोगो आरो ब्रेड के अंडा नहीं आरो स्प्रेड कर दो ब्रेड सब टीवी नहीं आना वाला वाला स्प्रेड करो अंडा ना अभी मोहन एक तक ताकू ना है जब मिक्सचर ब्रेड ते डाल लो ये भाव हाथ वा मोहन प्रेस करो तो ये मोहन फ्राई हुए हमने जो नाव लावले हाथ वा में इवनली ये शेप को भी और tek na so ti mahal na kayo अभी देखिए से मान ब्रेड ते मिक्सचर टा बावा लगाई लिसे ये इदा मान लास्ट ते इला पड़े रे मान स्प्रिंकल करो सेसमी
Avi mala oil ready hoje. Idu oil psi heat bhi na hoba lage aru psi thanda bhi na hoba lage. Avi mala idu toast ke dalibo. Niga ulta bana upside down bana dalibo. Mongso to usually man niche side ke korbo. Avi mala poktos ready hoise itu lore khawale ekta man dipping sauce ekta banabo itu banawale bishi simple ekta ingredient lage avi moi apne ke dikhai dibo so poila mani na ekta bowl ekta lobo aru tare man dalbo chili paste itu apne dry chili boil banai deke paste kor lobi simple ase ye tomato ketchup dalu man lop soya sauce ase gole 1 tablespoon sesame ready all mix korobo idu lore khawale dipping sauce to bishi bal hoy khawale chalo I will ready hoje mala pork toast aro dipping sauce So guys, kina lagi se ajila mala recipe crispy pork toast try korbi gore aro kobi kiniga ola se comments te aro jodi etu video ke khushi paise gole like korbi share korbi aro mala channel ke subscribe kore na pawri lo pawo next video de till then stay safe stay healthy